Eastern Regional Minister, Minister for Chieftaincy and Religious Affairs, Minister for National Security, Municipal Chief Executive of Okuapeman North Municipal Assembly, all MMDCs here, Okuapeman here, oseadeeyo Kwasi Akuffo, Mpeniase, Chene, Osage for Amwetio for a penny, grabbing for him, and a quaku watching or tossing and Numhene acting, Nana Kwasi, and Yena autosumi nu, or two board Jan Kwasi, Tosumi nu Addo Dankwa Akufo-Addo, and now see him. Kwatia otosumi nu benkumhene na asiedu okoa bebi otosumi ensa konti hema na noye otosumi nu nifa rep asafo mpanyifo aba Okuapeman ene eye enije da kese ama Okuapeman Kwapini bia wokoma papa enim said the esi wai asem kese asem papa eno Okuapeman nanso metimi akaza Okuapini na bia ni ho a nani agye wo de ekoso echemme na Addo Dankwa Akufo-Addo de kanso nyede Sanka eba ba kase dama bia be kan Ghana bako ho asem ya kase ebra moamu nana Akufo-Addo edi mampanyi sabre no na Okuapeman so be ye basa we ye kan enke mi yie nene ena Onyankopon aseda ehira ama mi hira ehu se enye sa na tie na me de no de chichia ene se na adontin jase nifa benkum ni krunti aye bako aba beta ye he fefe Kwasi Akufo-Addo na jase kwape mo abomoden pa mo abomoden na me damasenso sa abanisa na misusu jina na meka na me wo bibia beka se machi nso eye papa na me kwa na me ko akomanim ti me damase Onyankopon enhye den hira munyina no hira Okuapeman o mano adwempa ne komapa o le behwe nyina yeso nyame hira mo me damase papa